Sanibonani bafowethu, ninjani yaphila? Mina ngigrand. Today nge-14 zakaJulayi 2026 ngibona amavidiyo. uJacinta uthi usaba ukuthi bangamthumela kumdali abobani. Mara before ngingenelele lapho ufuna ukunibonisa ama-point. Umuntu onalento le nalezi uzosebenzisa lento le, zizongena la zize la process. uJacob Zuma iboss yabo abahambi, onamehlo ukubona uyabona and onamadlebe ukuzwa uyayizwa lento uZuma ayikhulumayo. uZuma iboss yabo abahambi, but somewhere uZuma wenza ama-calculations ukuthi whatever happens abantu abathandayo mabe ku-safe side. Sikhuluma ngabo bani lapho? Ngabantwana bakhe, ubafake ku-safe side. That is why abantwana bakaZuma boduduzile nalomunye ubani lo khohlwa igama lakhe, mabayenza amavidiyo, mabakuma-interview, mabakuma-podcast, bathi bona ba-against xenophobia, but they are not against ubababo. Why? Safety. Bayenzela i-safety. Umuntu okuthandayo angeke akuthatha ayokufasela esiporweni kuzitrain athi ngiyamthemba lo uzophuma. Lokho ngikhulumela ngisho nendoda kaJacinta, if beyimthanda bengeke. Bafethu, mina ngizonipha ama-example ukuthi if niyabona nizabona ukuthi uJacinta usebenziswe njengaleya nto engeke siyikhulume. Indoda kaJacinta at this point in time ngagibela iflight eMozambique, ngagibela iflight eZimbabwe, angeke kwenzeke nix because akusifa abafrantanga ngaye kuleya nto. Yena uphushela lento yakhe ayibeke phambili. Iboss phela le, iboss yabo uJacinta le out. Abaphikisayo mabeze baphikise. uJacinta ngaya kulezo indawo esikhuluma ngazo. Indoda kaJacinta ngaya eGhana, ngaya eNigeria. And mayifika le ikhuluma istatement nje isigucule isichange ethi hayi mina ngihambisana lezo zinto. uJacinta ngaya. So for nina usho ukuthini lokho? uZuma uprotecte abantwana bakhe. Indoda kaJacinta iyaziprotecta yona. uJacinta uthi usaba ukufa. Awuthi singenelele into yakaJacinta. Jacinta, if wena uyafa kulahleka yini into e-important ngawe ukuthi manje uthi i-government imele protect impilo yakho? Yini important ngawe? Jacinta, do you remember ukuthi kunosisi lapha eRubberidge ekliniki ufike pregnant wajikiswa because of you? She died nomntana wakhe ubholile because of you. Ngizokubalela nje ezumbalo. Do you remember usisi ozalele estradini eCosmo City wafa nakhona? Do you remember? Angeke ngikubalele zonke Jacinta. Jacinta, bayingakho abantu bajikise esibhedlela nina nabangani bakho bayobhoda. Jacinta, at this point yama-march and march mabahambe 30 June, bayingakho abantu Jacinta ababulawe lucky. Kunabantu ababalekile Jacinta eDurban baya lapha ecampini. I think kubhode abantu abayingakho lapha uma-20. Imedia mara boma-20 abantu babhodile because of you Jacinta. Jacinta, do you remember lo yasisi lo ojikiswe esibhedlela heavily pregnant nithi makayozalela eZimbabwe? Do you still remember? I think it was you and Victoria Africa. Usayikhumbula leyo scenario? Usayikhumbula Jacinta? So yini into important ngawe Jacinta? Jacinta, asikhulume ngalamanamba awabekiwe.
uMozambique ilahlekelwa abantu abawu-11 eBhayi. Sikhuluma ngalama number wamanipulatiwe wabekwa public. Abantu baseMozambique sikhuluma ngalabo abashona eBhayi, sikhuluma ngalabo abashiswe today emikhukhwini today nge-14 zakaJulayi 2026. Labantu ababulawe eBhayi imedia esiphethe 10, ireport amaphoyisa isiphethe 10, but abantu abareserve eMozambique baningi ukudlula 11. Abantu abareportiwe 11, abantu abareceive it's more than 11 because of you. So if wena ufuna ukufa yini into awusinike nje into ekumele igovernment iprotecte because of you. Abantu baseZimbabwe, abantu baseMalawi, abantu baseMozambique, Ghana, Nigeria, Zambia, loya baba lokhunyulwe eMpumalanga washaywa washiswa wayebethwa ngamatshe because of you Jacinta. Abazali babantu laba, abantwana babantu sibone abafazi bazalela lapha estradini emakhimpini because of you, and some of the kids bafile lapha because of wena Jacinta. But today uzositshela ukuthi government maka protect impilo yakho. Impilo yakho important ngani Jacinta ukudlula bonke labantu? Uyini wena uyini? Jacinta ngeke ukudlala ngabantu. It's just that yabona mina abantu abafana nawe Jacinta, I don't wanna lie. Yabona mhlawumbi into engakuthatha ngespeed ukuthi mina ngajabula mina personal mina ukuyibona iyenzeka ngaba amabhubisi mhlawumbi. Leyo ukuthi umuntu afike thwa ubhode hayi akumelanga iyenzeke leyo Jacinta. Jacinta wena udeserve ukuhamba ngendlela ebuhlungu njengalabo Jacinta bayingakho abantwana abalala estradini amalanga banethwa imvula ama-snow Jacinta unabo ubuntu wena, and awudeserve ukulwela impilo because awusumuntu. Jacinta sengisaba ukuthi mhlambe angifuni ukuthi abantwana bami mhlawumbi bangahlangana nale video bezwe izinto bekumele ngikutshele zona, but wena udeserve Jacinta, udeserve. Mina ngibona ngathi nesihobo sincane for wena Jacinta. Labathi kuse hell khona akungcono for wena. Nangu uDonald Trump usuke wayobulala abantu eIran. Today sekakhuluma ukuthi usaba ukuthi bangamu. Kanti nina ninjani ninike naye eUSA? Nohlala nabo Trump. Kunabantu abaziyele eUSA kahle babuye kungabi indaba zalo. Nina niyohlala nabo Trump nibuya yani contaminate lento. Suka Jacinta hamba if bayakuthatha mfethu hayi isikhathele. Ngathi banganithatha nonke futhi isikhathele thina Jacinta. Jacinta impilo zabantu baseAfrika for thina zibalulekile. As much as impilo zamaZulu zibalulekile nakini nakithi because thina sibandlulula abantu. Maka sikhuluma ngalamaZulu owangekho abangenadlami. Laba banodlami njengawe they must go to hell Jacinta.